Kawai na kalong kami kala syat hang im halau jong utunga hajamuan Kashmir kabadai ru ha distrik Kulgam kalaman saujur na katiga jingjia. Katika kalong kami lai post nem Jakarta kalangat ha katika apot syat hang kadai na kadau ke jingsiu bai syongkurim lani kadauri. Kumbalapau hakilat patai gubor na Kashmir laong bau Arif Ahmad Mir lai pusaus nem Jakarta na po maskam di Echpura. Ula syok ula tid ila kajong katengah la bun snem ula dawa biang ru ya kabai dauri kaban siu ya u. La ya thu dau kupa jong ketiga nong syak le ben Mukhtar Ahmad. Ula ya thu bau teu briu ubaya syong bat kakun kajong u. Ula don uwei kun sinrang ubadang tang saus nem Jakarta. Katiga nong syak le ben kala ya thu bau tengah jong ka ula don sa katengah clear kajong u kabadang syudep ya tho syong kurim dang shen. U Arif u kwa ban penduk janyo ila kajong katengah dei na kadau kajing don jong ketiga kentai kabadang syudep ya tho syong kurim. Ki bahaying kila bitar lem da kabapelong ru kajing aki bandawaru ba uni ubriu udai bit ban yok kajing pensitam kabateng e. Ki pulit kila yok pedang ru ya kajing ujor ijahar persyak yo Arif bat kila register mukot rumah klem da kain kenu kajing bishar. Bala pengat ru haga kendon an nirbhaya ar jar khat ar bala pentikena ru ban lek sted ya kani. Katika long kemi kabala mensau bala penkit no marmar sya hospital kabadon hakathan kajing long jingman jongka kumbalong menta kala kami yok jingkot kendiat. Ka doktor syasya kanong hirap ki kentai kala penpau ba kajing hap ki kentai hakani ka apot kadai na kadau kajing bom don kajing kit kli ka banang ladi. Bat kawai ru kadai na kadau kajing sngap jar ka jongki bat sakawai kajing bom yok jing kersyan na ki bahaying. Na kalyang ka National Commission for Women kala penpau ba ki kentai kajing sya tembor ka jongki kala dai ka bah khamat e. Wadah pedeng baki don kilat jing yada la kena baka jela Kashmir kala dai ka padang yai beteng kajing sya tembor ki kentai. Rotu ki ek do dithas chop dapan chus dajan ye kai thasan daj chi pansan benin kemis malis chi pans korde pun sari khol lakad pat karaim kam wonun malis has DC साहब जो इस्लाम यह मैसेज वातावन कि कोड मेरे साथ गो हर साथ गो जुल्म कोड मेरे साथ लिहाजा इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा लिहाजा ये